Hero nongeye kugusubiza kandi nk'ifuriza byiza cyane uko nabyo cyatuma support ubuzima kabisa nk'ifuriza kineza cyane mbashimire muri soko kabisa mukuje gukora subscribe kuri toka support ubuzima mbashimire muri mukora like share comment tubazana amakuru menshi cyane muri shampiyona zose z'iburayi intonde zose amashizirita abakinnyi bajya batsinda ibitego uko shampiyona zose zagenze teste n'amakipe yose ari gukina uyu munsi bashimira muri mukora gukora subscribe share like na comment kabisa n'iby'agaciro ndabashimiye cyane mwese cyane hanyuma ukeneye abone makana press wazamagara kuri 0.8 075 hanyuma ukabasha gufata abonema ifata bwuzi rya kanali cyangwa ukeneye decoder za kanali pre-release turaza kuzamuka ndetse n'amashampiyona yose yabaye turakubwira kuri match ya Sport yarayibaye ndetse na Kiyovu Sport yarangiye gute ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga ukuntu bagenda bimeze neza cyane kabisa social corner ko abantu bagenda bibona neza cyane hanyuma tuzamuka muri shampiyona zose z'iburayi tukubwira ko byifashe neza cyane naho hanyuma rero ikipe ya Bayern rero ikaba yaje kubwirira ikipe ya Manchester City kabisa ketsinda ibitego 2-1 hanyuma Same ku mata 9 Evanilson ku mata 64 Bayern mufitego 2 byayo kabisa akaba yarabitsinze hanyuma ku ruhande rwa Man City Gavardiol ku ruhande rwa Wolves kwa Man City azanyine ayishyiramo agashingura cumu bavuga ati muratwemeje Liverpool de Cops yaje gutsinda 2-1 Brighton Hove Albion Kadiogu yaje gutsinda rero igitego cya Brighton amaze kupona baza gutsinda kurande rero rwa Kadiogu rwanda rwa Brighton hanyuma Kodiga kuko 3-9 kandi bari Liverpool baza guhombora hanyuma Manchester Mohamed Salah ku 72 rero aza kubita mu icumu ashimangira yibabaza kabisa Brighton Hove Albion match irangira gutyo kabisa mukomeze mukore subscribe nyinshi cyane like share musanze abandi zino video ariko Larsen ku 57 kuranda Wolves yaje gutsinda igitego cya hanyuma Sharuba ku 56 kwanda rwa Crystal Palace hanyuma Gomez ku 52 kwanda rwa Wolves hanyuma Geu ku 77 kwanda rwa Crystal Palace match irangira igitego 2-2 hanyuma rero Arsenal yaje gurara n'uruva gusenya tsindwa na time 0 na Newcastle wa mukinnyi Isaac kabisa umukinnyi nkunda cyane usa n'umunyarwanda kabisa ufite isura y'abanyarwanda aza kubasoza neza cyane mu 12 urutonde rwa shampiyona uko rwifashe neza cyane Liverpool de Cops ni ya 25 hanyuma Manchester City ni ya 23 hanyuma Nottingham Forest ya 3-19 Nottingham Forest byo mu bakwana twa Champions League bamubona gutyo ifite ama Champions League hangahe hanyuma Arsenal ni ya 4 ku mwanya wa 18 Aston Villa na 5-18 Chelsea na 5-17 Brighton Hove na 7-16 FC Bayern mufina muri 15 Newcastle United ya 15 ya 9 Tottenham Hotspur ya 13 ya 10 hanyuma Brentford 13 ya 11 hanyuma Fulham na 12 na 12 hanyuma Manchester United ikaba ari ya 13 11 kabiri mwenda bitego 3 hanyuma West Ham na 14 United na 11 n'imwenda tego 5 West Ham nyine West Ham United Manchester United hanyuma Rega Standard Osasuna yaje gutsinda 0 Real Valladolid Vladimir kuri penalty kabisa ku 19 hanyuma Anuli karita y'umuhondo Luis Perez kabisa za babana karita y'umuhondo kabisa mu 19 match yaje kurangira hanyuma Girona asinze 4-3 Leganés hanyuma ku 21 13 kwande rwa Girona Tapia ku 24 Martinez ku 31 kurande rwa Girona Cruz ku 41 kurande rwa Leganés Suatini ku penalty Gonzalez 73 on goal hanyuma shampiyona y'Ubutaliyani nayo yakomeza Udinese tsindwa 2-0 na Juventus Dotri Okoyo ku 19 yitsinda na Savona ku 37 ko mukino waje kuba urangira rero urutonde rw'ako ruhagaze Napoli ya 25 ikaba ifite 13 Inter ya 21 igitego 11 Juventus Dortmund ni ya 3 hanyuma Atalanta ni ya 4 19 Fiorentina ni ya 5 Lazio Roma ni ya 6 AC Milan ni ya 4 Udinese ni ya 8 hanyuma Bologna ni ya 9 Torino ni ya 18 Roma ni ya 10 mwenda igitego kimwe hanyuma Empoli na 11 n'amanota
niya 12 amanota 11 n'ibitego bibiri. Parma na 13 kabisa. Shampiyona Italia, German Bundesliga, shampiyona mu Budage, Bayern Munich yaje gutsinda 3-0 Union Berlin. Eintracht Frankfurt itsinze 7 Bochum. Hoffenheim itsindwa 2 na St Paul. Hanyuma Holst Kiel itsinda 1-0 Heidenheim. Augsburg 1-1. Hanyuma Borussia Dortmund itsinda match ikomeye cyane Rayon Sport Leipzig ibitego 2-1 kabisa. Borussia Dortmund. Twizamukira Bayern de Munich atsinze 3-0 ku Union Berlin Kane ku minota 15 kuri penalty 51. Hanyuma na Kingsley Coman. Nuko rero Bayern de Munich yaje kurangira tuza ku Bayern Munich iheruka gutsindwa na Barca ibitego 4-0. Titwaye neza muri itameze neza muri shampiyona, ntabwo muri shampiyona ari gutwika cyane nko muri Champions League ndi gutwika cyane, ariko urutonde iracyari ya mbere irakurikirwa na Rayon Sport Leipzig irusha amanota 3 ku bushongore bwa Bayern Munich kuri iki gihe yabaga ifitemo nk'amanota 6. niko byifashe. Bayern ni ya mbere n'amanota 3, Rayon Sport Leipzig n'amanota 2 n'amanota 20, Eintracht Frankfurt ni ya gatatu n'amanota 17, Bayer Leverkusen ni ya kane n'amanota 16, Borussia Dortmund ntihagaze neza n'amanota 16 iri ku mwanya wa 5. hanyuma Freiburg ni ya gatandatu n'amanota 15, Union Berlin ni ya karindwi n'amanota 15, Stuttgart n'amanota 13, Werder Bremen ni ya cyenda n'amanota 12, Augsburg ni ya cyenda n'amanota 11, Heidenheim ni ya 11 n'amanota 10. Ikipe ikomeye kuvuga cyane. Shampiyona y'Ubufaransa, Paris Saint-Germain itsinda 1-0 Rennes ku gitego cya 4 cya Dembele. hanyuma Hamsi Giroud Fiorentina yavuyemo hinjamo Florence Skat Abodkar Kusanovu karita y'umuhondo. hanyuma Saudi Arabia Pro League, shampiyona yo muri Arabia Saudite, Al Fateh yatsinze 1-0 Al Sain. Al Town inganya 0-1 na Al Kaloud. hanyuma Al Ettifaq na Al Qadsia n'icyaro kiba kirenze. hanyuma Willen muri Netherlands Eredivisie yatsinze 1 na FC Twente. hanyuma Ajax itsinda 3 PSV Eindhoven. bayita Murera, bayita Gikundiro, bayita burya ni ubukombe Rayon Sport. mbere yo kuyigeraho katubanza tubabwire uko ibintu byifashe. Kiyovu Sport rero imaze kwinjizwa ibitego 18, yatsinze 5, ifite umwenda wa 13 mu mikino 7. Ikipe ku mwanya wa 16 n'amanota 3 yatsinze AS Kigali ku mukino wa mbere wa shampiyona. Ikibona cyakorera Kiyovu Sport kongera umusaruro mwiza. Tugiye kureba ibitekerezo by'abantu ngo yewe Kiyovu nikomereza aho bizaza kureka kuvuga bagakora nuko yahuhuka igapfa kuva mu marushanwa gusaba imbabazi kw'abayobora Juvenal. Ibitekerezo gusaba imbabazi kw'abayobora Juvenal icyayifasha nuko yakigera muri deuxième division kazaba yamaze kwitekerezaho. Undi ihagaze neza, bakoze kuba baretse kugarura, barakoze kuba baretse kugarura Juvenal n'ibitekerezo. rero indi ngingo ni dufite umugambi wo gukora Rayon Sport yayindi abantu bari bazi muri dutwara ibikombe ku bwa Perezida Paul Muvunyi. mwabona ukuntu twamanukaga imisozi tukazamuka iyindi, turi gushaka uburyo ibyo byishimo byagaruka. hanyuma rero kuri Instagram Oreyo numvise narira, ibyo ni ibitekerezo bya Sandrine. hanyuma Joni numvise imbeho mu ndasha Bayovu n'ab'imitwe pe yindi irandika isaba gusubika shampiyona. ubwo yavugaga sinivuze nanjye Reyo yacu ubundi Gikundiro twari twaje yampaye inka Ngarambe Charles tayari nawe yarahari. hanyuma Forever muri abagabo cyane, ubwo niwe wanjye Gacinya hejuru cyane kabisa. si umwana kwita tuntu
tw'udustika twinshi cyane, numvise narira wow Rayon kabisa. Rero ibyo ni ibitekerezo bya bamwe mu bafana ba Rayon Sport kabisa. Kuri rangingo tumaze kubabwira bati Rayon Sport igiye kubona kwitwara ibikombe cyane, twazabajyaho igikundiro. Kiyovu numvise yarira murera hejuru, numvise nkumbuye kurya isombe, hanyuma numvise nkumbuye kurya isombe na muganga wenye timu. Ibitekerezo cye dukomeza no ku bindi bitekerezo uko babibona. Hanyuma se murakwitaho imiriro narira thank you shiri my love Rayon Sport you wakoze icyo nkunda akaba mwita wa Rwanda. Hanyuma Jonas natekereje kuri Nseka Juvenal blue is always the color kabizi byishimo by'abari. Hanyuma ikindi wamenya amateka Rayon Sport imaze imyaka 4 mbere tutaraki umukino yari imaze imyaka 4 rero umunsi idatsinda Kiyovu Sport muri shampiyona hari tariki ya mbere kwa 2019 nibwo yaherukaga gutsinda Kiyovu Sport ku gitego 1-0 cyari kirutana ku minota 90 mu gihe minota 5 rero kabisa. Rero Rayon Sport akaba yari hwimuye ibikora neza kabisa. Kiyovu Sport rero akaba yarakoze amayeri cyane kuba yararekuye Juvenal Ngokiye. Match day saa 9 Kigali Pele Stadium, Gorilla FC APR FC shampiyona kw'isi y'u Rwanda tariki 3 z'ukwa 11 2024. ni umukino uza kuza kuba ukomeye cyane, umukino nakurarikira kuza kureba neza cyane. Hanyuma APR nayo ikomeza kugenda ijya reba ko yakegera mu myanya y'imbere neza cyane. Izo mukino zo gutangira ku saa 9 zuzuye. Hanyuma APR ifite fixtures ziri imbere zatekurikizaho Vision Football Club neza kurikizaho kuwa kabiri tariki 7 2024. ni match nayo izabera kuri Kigali Pele Stadium kabisa. bavuga ati APR we are Lions ati turi intare. no gutegeza tukaraba ko muza kubikonfirma none umunsi mutsinda Gorilla ko muri intare cyangwa se nyine bigakomeza kwanga nkuko bimaze igihe bitari kugenda neza. Hanyuma abashobora kubanza muri Paverne Swane numero 5, hanyuma Byiringiro numero 18 Nigena yambaye numero 13, niwo mugabo Claude yambaye numero 3, Seydou numero 25, Lamine Ba yambaye numero 14, Ramte numero 23, Ruboneka numero 27, numero 17 Tuyisenge, hanyuma numero 29 ni Mbaoma. abo n'abashobora kubanzamo. hanyuma substitution Ruhamya Niko yambaye numero 1, hanyuma Mugisha yambaye numero 11, hanyuma Ndashimira numero 2, hanyuma 22 Nibizi, hanyuma 20 Kwitonda, hanyuma Shimana Nos 28, hanyuma Bagira neza numero 6, hanyuma Dushimimana numero 23, hanyuma Nogobo yambaye numero 15. Ngara akaba ari ikipe ya APR FC rero ize kumanuka mu kibuga kandi ku isa zagenda imanukana na Gorilla FC. hanyuma twibutsa gukora subscribe, share, like na comment kuri YouTube channel Talk Sport Ubuzima, kuri Instagram Talk Sport Ubuzima, Instagram Talk Sport Ubuzima. hanyuma ukeneye abonema uhamagara kuri 0780705309. Fatira umwanya ashimire mwese kabisa mwafashe umwanya mugakora subscribe. Fata umwanya ashimire mwese mufata umwanya mugakora like. Shimire cyane abantu bakora like cyane, shimire abantu mufata umwanya mugatanga ibitekerezo mukandika muri commentaire. Shimire abantu mwese kabisa wese ugira uruhare kugira ngo YouTube channel igere hano igeze. Nongera no kubasaba mukomeze mukora ama like menshi cyane kabisa, mudufashe mukora ama like menshi cyane. Link kuri status, ushyire link kuri Instagram yawe ukoresha hehe hose kabisa, uraba ukoza akantu keza cyane. hanyuma mbashimire mwese kabisa, weekend nziza cyane. hanyuma turi kubategurira iki igeranyo kiryoshye cyane kabisa kivuga ku Mavubi. turacyako bakibategura tugira ngo kigende kimeze neza cyane ateze igihinduka, nacyo twakibashyiraho none uyu munsi cyangwa se tukazagiposting ejo kugira tujye tubashyiraho ibiganiro bimeze neza cyane byane gukora utuganiro tw'iminota 5
twasanze atari byo, tugiye kuba tubahiriza update kabisa, amakuru agenda avugwa hose kabisa, ku buryo uvuga ati update zose ndazibonye neza cyane. Niyo mpamvu ubona iyi video ya none ifite iminota 15, shampiyona zose twazizengurutse z'Iburayi, tujya tubabwira n'urutonde, twajya tubabwira rezita ati ngo manu yatsinze, ntitubabwire abatsinze ibitego byose twari tubabwiye. Ciao, salavista, weekend nziza.